Iki ni cya kiganiro Sports Center Show kinyura kuri Cyuma TV Show. Nongeye kukigarukamo ndi kumwe na mugenzi wanjye dufatanya muri iki kiganiro Pinkman. Nanjye nkaba nitwa Sam. Iki kiganiro kibanda kuri Premier League cyane cyane, ariko tukaza kunyura no mu yindi migabane, ako cyane cyane umugabane w'i Burayi. Turaza kwibanda cyane muri Premier League, tusimbukire no muri Spain, tubabwira uko imikino izagenda ku munsi w'ejo no ku cyumweru, tunyura no mu Budage tubabwira uko imikino izagenda, tunyura mu shampiyona akomeye uko ari 5. Ndumva twahera kuri uno munsi tubabwira amakipe ari bukine ariyo Southampton na Aston Villa, hanyuma tukaza no kujya ku munsi w'ejo aho hari amakipe menshi azakina. Man United izahura na Man City. Brentford ihure na Norwich. Chelsea izabicakirana na Burnley. Chelsea na Burnley. Ni umupira? Ni match neza cyane. Crystal Palace izahura na Wolves. Brighton ihure na Newcastle. Imipira ibiri numvisemo yo ku munsi w'ejo, numvisemo wa Man U na Man City, numvisemo no wa Chelsea na Burnley. Buriya Burnley nayo ni ikipe igora Chelsea. Burnley igoranyemo. Ikindi ku cyumweru Arsenal izabihura na Watford saa 10. Kuri izo saa kandi Everton izaba iterana imitwe n'ikipe ya Tottenham. Nanone kandi kuri izo saa Leeds United izabihura n'ikipe bita Leicester City. Hanyuma ku isaa 12 n'igice West Ham ihure na Liverpool. Duhereye uyu munsi West Ham na Liverpool nayo ni match ngomba kuzareba. Duhereye umunsi Southampton na Aston Villa urabibona ute? Southampton na Aston Villa na makipe ameze nk'ahanganye imbaraga. Na makipe ameze nk'ahanganye imbaraga, ariko sitwayatindaho cyane. Nkurikije ukuntu mbibona, ngenda bana draw aho hantu. Urabona draw? Ndabona draw, ndabona Aston imaze itwara neza na Southampton nayo ntabwo ari neza cyane. Na makipe asa nk'ahanganye imbaraga, ngenda bana draw. Ikigaragara ziranakurikiranye, Southampton ni ya 10 ni ya 14. Aston Villa ikaba 15. Ayo match ni draw. Yavuze ko ahangaha ikipe agatege zirimo zirakanganya rwose. Ngenda bana draw. Ahubwo urabona iki? Ahangaha ndabona Aston Villa nidatsindiraangana. Bitega amaso ngo tuzabibona ku munsi w'ejo. Ndakeka ziri bukine uyu munsi cyane saa ya saa 4. Mbo kuwa gatandatu saa 8 n'igice. Old Trafford, Man U na Man City zirahura. Ahangaha urabona bihagaze bite sasa? Iyo ni match nagomba kuzasiba Pinkman. Pinkman si ibyo match gitegereje kurusha ibintu byose byabaye. Ikigaragara se urabona Guardiola ari bu kubite Ole akamuhungura amatwi, cyangwa Ole aramumerera na? Mu by'ukuri Ole ndabona jewe ari mu mutsindi. Nkurikije uko mbibona, nkurikije ango mbiboneramo. Ndashingiye kuki? Ndashingira kuki? Nahoze nsoma amakuru ku kinyamakuru Daily Mail. Cyanditse bagaragaza yuko mu mikino 8 bamaze guhura, Ole Shoshogana yamutsinze 4 bakanga nyuma. Noneho muri iyo mikino 4 itatu yamutsindiye OT, n'uwo umwe babonganyiriza Old Trafford. Noneho yagiye amutsinda, twagiye tubona Ole Shoshogana na Manchester Kamani yatsinze Man City ibitego 2 gusa. Ya twagiye tubona Ole Shoshogana ari wa muntu abantu abafana ba Man U badakunze ibiki, ariko twagiye tumubona abona resulta nziza ku mutoza Ole Shoshogana. Rero nje ndumva neje ashobora kuzayibona. Tora noneho ko ikipe isa nkaho nyuma yo gutsindwa ikandagaza na Liverpool isa nkaho yikuye ikimwaro igice yandagaza nayo Tottenham ejo bundi ibitego 3 bisa nkaho byamuhanaguye ikimwaro yaragerageza kugira icyo yakora kugira ngo igarukane akabaraga. Hanyuma Brentford na Norwich
Norwich ko ari inoge imerewe nabi cyane, urabona yikura mu menyo ya Brentford nayo imaze imikino nk'ibiri itakaza. Brentford na Norwich. Norwich ni ya nyuma n'amanota ya 2. Mu kiganiro cy'ubushize ndabyibuka nari naje hano bavuga yuko mbona ko Norwich ari cyo gihe cyayo cyo gutana intsinzi, ariko siko byaje kuyigendekera, ngira ngo still nanone yaratsinze, yaje gukomeza. Amanota ya Norwich nayo ndumva kabisa ishobora kuzayabona, ashobora kuzaba ariyo manota ya 3 ya mbere ibonye. Biragoye cyane ntabwo nemeranya nawe. Niyo iri mu rugo Brentford ahangaha ibike ni 2. Ni ikipe ikomeye. Ya match nanjye na predicting a draw. Hanyuma match ya Chelsea na Burnley soruca abana, ahangaha Chelsea so gutora amanota yikomereza. Ako bavuga gute ko gutora amanota yikomereza? Ikipe ntabwo imeze neza nayo, ni ikipe ya 18 n'amanota 7. Ntago twagiye tubona inshuro nyinshi Chelsea yego yagendaga itsinda Burnley ariko yayitsindaga bisa naho bigoye. Ariko noneho ku munsi w'ejo niho mu rugo Chelsea izaba iri mu rugo. Buri uri mu rugo uri imbere y'abafana bawe, naho musa nkaho mukina muri 13 abandi ari 11. Kuko umufana ni ikintu gikomeye cyane, noneho byongeyeho yuko uri no kuri stade yawe. Rero nicyo kintu cyonyine mbona Chelsea ishobora kuzatsindisha iyi kipe. Urabona izayinyagira. Nicyo kintu cyonyine mbona Chelsea ishobora kuzatsindisha iyi kipe, ariko mu by'ukuri ntabwo byari byoroheye Chelsea kugira ngo ibe yakura aya manota 3 kuri Burnley, kuko nahoze ndeba umutoza Thomas Tuchel atanga updates mu kiganiro cye yagize ku isaha ya 7:30 aganira n'abanyamakuru. Yagiye ababwira yuko hari abakinnyi badafite. Nabonye nk'umusore Mason Mount ariko byarangiye avuze yuko amufite ahubwo dushobora kuzamisinga match yo muri uku kwa 10 ya World Cup qualifier, kandi Southgate yari yamuhamagaye kubera ikibazo cy'amenyo afite. Nagiye mbona nyine yakomeje gusubiraho yuko adafite umusore we Romelu Lukaku na Thomas Werner, na ndetse avuga yuko na Marcos Alonso ejo bundi bakinana nuza na Marumo yaje kugira imvune, gutyo match isa nkaho irangira akava mu kibuga. N'umusore wabo na ndetse Thomas Kovacic nawe utaraboneka, numvaga avuga ngo ashobora kumara ibyumweru 4 hanze, ariko ashobora ngo kuzagaruka nyuma ya nuza. Ariko Chelsea ifite swadi nini, ntabwo ibi byayibuza kwitwara neza. Hanyuma Crystal Palace na Wolves, tutayitinzeho iyi match urayibona ute? Crystal Palace na Wolves nayo ntabwo ari ikipe yoroshye. N'ubundi twarayibonye itsinda Everton na ndetse inabimerita, ariko Crystal Palace y'umutoza Patrick Vieira nayo nabonye iragorana. Igorana. Ahangaha zishobora kuva zigabanya amanota. Zishobora kugabanya amanota nazo. Brighton na Newcastle, ahangaho Brighton izayacyura rwose. Igomba kuyimerera nabi cyane. Hanyuma ku cyumweru nuza Arsenal izabihura na Watford saa 10. Arsenal iratambukana cyangwa Watford irazunguza umurizo? Arsenal na Watford. Watford y'umutoza yazanye rero muri Claudio Ranieri. Yaje bihagaze ku mwanya 16 n'amanota ya 10. Yaje atsindwa match ye ya mbere, ariko hambere ahangaha twarongeye tumubona arimo yandagaza Everton. Ayikubita ibitego 5 bingahe? Yari 5 kuri 2 ahari. Ngira ngo ni 5-2 niba nibuka neza. Bivuze ngo neje ashobora gukora akantu, ashobora kugora Arsenal. Gitege gutya ashobora kwigora. Hanyuma Everton na Tottenham
Antonio Conte urabona ari bukore reaction. Antonio Conte umutoza w'umuhanga, umutoza w'inararibonye, umutoza watwaye igikombe muri Premier League yiza agatwara na Serie A, umutoza w'intsinzi, umutoza ugira ishyaka ryinshi ukunda gutsinda. Nahoze mbona abakinnyi ba Tottenham basa nkaho bishimiye cyengezi zakozwe zo kubazanira umutoza Antonio Conte, kuko nabo ubona yuko ari umutoza bari bakeneye kabisa, bishimye. Nabonye Harry Kane arimo amuvuga ibigwi ko ari umutoza uzi icyo ashaka. Nawe nakurikiranye interview ye yagombaga gutangira saa 7:30 ariko yakereweho isaha yose. Yakereweho isaha yose akiri mu myitozo, aza ku isaha ya 8:30 bari bamwiteze saa 7:30. Umutoza wabisubiye avuga ati shaka kubona Tottenham itsinda, ashaka kuyisubiza ku gutsinda. Ati mu myaka ishize nta gikombe na kimwe baratwara, ikindi ndabona ndetse no gutsinda basa nkaho babyibagiwe, ariko ashaka kubigarura. Everton irimo iburamo n'abakinnyi b'inkingi za mwamba, urabura abakinnyi bane rwose b'inkingi za mwamba. Hanyuma Leeds izaba iri mu rugo ihure n'ikipe bita Leicester. Urabona izahikura ite iyi Leicester cyangwa Leeds usibye umunsi w'ejo bundi ko yatsinze Norwich. Njyewe nubwo nabibonaga nkabona Norwich iri buyitsinde, ariko ejo ndabona Leicester itahana amanota yayo 3. Leicester izatsinda Leeds, izanayitsinda no ku buryo buyoroheye njyewe uko mbibona. Leicester nayo muri iyi minsi ntabwo birimo biyorohera. Gusa Leicester izayabona saa 12:30 rero ku cyumweru nibwo West Ham mu rugo izabihura n'ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Liverpool nayo nabonye idafite umwataka wayo Roberto Firmino. Roberto Firmino ejo bundi bakina na Atletico Madrid yagize gutya kina iminota 45 ahita asimburwa. Nabonye umutoza Jurgen Klopp yabigarutse yahita avuga yuko ari hamstring zamufashe nawe agiye kumara hanze ibyumweru 4. Ndetse ariko gusa ibi ntabwo byayibuza ko ifite n'ikibazo gikomeye, kuko nanuza hagati haye abakinnyi bayo bose basa nkaho bafashwe n'imvune. Naby Keita naho hari, James Milner naho hari, na mwana Elliot na wa mwana ndetse na Jones ahubwo. Katsi Jones ngo yarari mu myitozo uyu munsi, imyitozo imugendekera nabi ngo ari kwirukanka bayikubise urutoki mu ijisho, none ejo ngo ntago azaba hari. Ariko nabonye nabonye bagize amahirwe, nabonye hagarutse ndetse no nuza naho hari. Uriya mu defenseur wabo Gomez na Gomez ariko we nta bikomeye cyane kuko bafite ibindi bisubizo. Gusa nabonye nuza Jurgen Klopp yishimira yuko Thiago Alcantara ndetse na Fabinho bagarutse ku munsi w'ejo bazaba hari, bashobora ngo kudakina iminota yose bagakina 60 ariko bazaba hari. Tunyarukiye mu Bufaransa rero Ligue 1. Ndumva umukino twagarukaho ari wa Paris Saint-Germain izabihura na Bordeaux izaba iri mu rugo kwa gatandatu saa 4. Match urayibona ute nyuma yaho PSG naniriwe kwitwara neza muri Champions League? Match z'Ubufaransa ku makosa yayo yose. Match z'Ubufaransa sinjya nkunda kuzireba cyane, ariko Paris Saint-Germain mbanzi yuko ibihe byose yabirimo ishobora gukora ikintu kizima, kuko ntabwo mbona Bordeaux ihagarika Paris Saint-Germain. Ni ibintu bitayorohera. Hanyuma muri La Liga Barcelona izaba iri hanze, izajya gusura Celta Vigo. Ikipe Barcelona ariko umutoza Xavi muri gendi wayo bashakaga kuzana yaba yahageze. Xavi ikigaragara cyo azaza nuko aka kanya bitaraba official ariko birizewe kuko nawe nasoma bavuga ariko muri no mugoro ashobora kuba yageze niyo camp, ko bavuga yuko ari ushobora kugarura ibintu ku murongo naho mu by'ukuri Barcelona ubu ngubu biri ku mwanya wa 9 mu kiye bimaze kwibikamo amanota 16.
mbwira amanota muke aba yabimaze kuyibikamo. Muke bimaze kuyibikamo amanota agera mu 8. Imikino barayinganya. Imikino ingana rwose. Aho ngaho iyo mukiba yakubitsemo hariya ubundi tubibara yuko ari Barcelona na Madrid usibye na Atletico buri biziyingayinga ziraha inyuma bugufi. Ndetse n'umwaka ushize yazitwaye igikombe cyane, ariko mu by'ukuri ubona yuko Barcelona batabanye umutoza mushya nka Xavi ngo hagera ahindura ibintu, baba bari mu mazi abiri. Ariko game ya ejo bazayitsinda. Hanyuma indi match ari ne ya Real Madrid izaba yasuwe na Rayo Vallecano. Madrid mu bihe byiza byayo n'umusore wayo Karim Benzema ndetse na Vinicius Junior. Abakinnyi kabisa ubona ko bafitanye partnership nziza cyane, barayikubita. Hanyuma mu Budage Bayern Munich zabihura na Freiburg. Freiburg. Ayo bayita Freiburg nayo ni ikipe ikomera, ariko Bayern Munich twamaze kwikura ingofero, tuba tuzi ko ariyo yonyine hariya kubita nta muntu n'umwe idakubita. Leipzig izabihura na Dortmund. Nibo Leipzig ntizahitana umuntu ko Dortmund iri mu bihe byayo bibi. Leipzig na Haaland azaba yagarutse. Aracyari mu mvune. Haaland niba akiri mu mvune rwose Leipzig amanota 3 yayatwaye. Niko mbibona ngewe. Ubwo twakwerekeza mu Butaliyani Serie A. Juventus izahura na Fiorentina. Juventus imaze imikino 2. Fiorentina ikurikiranye itsindwa muri shampiyona. Urabona bihagaze. Juventus iri mu rugo mu rugo. Niba iri mu rugo Juventus ishobora kuzihagararaho, kuko Juventus iri mu rugo ntabwo ikunda kwatsindirwa imbere y'abafana bayo. Ariko ngiye ikintu kijya kinangaza ni gute buriya Juventus itsindwa muri Serie A ariko yagera muri Champions League igakora agashya. Hutinyira abonye ubu bifite amanota amaze no kwikarifiya muri kimwe cya 16. Amatsinda yamaze kuyasohokamo yatayemo izindi cyane. Juventus niyo wamenye ukuntu performinga muri Champions League bitandukanye no performinga muri Serie A. Indi match ikomeye mu Butaliyani, AC Milan izahura na Inter de Milan. Iyi match ikomeye cyane. AC Milan ntagira atakaza. Ikipe zikinira kuri stade imwe niyo izaba yakiriye ubundi ko zikinira kuri stade imwe. AC Milan zihuje stade ni stade yazimwe. Bariya nta bake babibihe byose kuva na kera. AC Milan niyo izaba iri tayari. AC Milan no kuvuga ngo ntago baratsindwa umukino n'umwe. Banganyije umwe. AC Milan banganyije umwe. Ntago baratsindwa n'umwe. Nta mukino baratsindwa kandi banganyije umwe. Baranganya na Napoli. Inter yo yanganyije 3 itsindwa umwe. Iyo match rero kuyipredictinga ibintu mbona bitanyorohera kubera yuko ni nko gupredictinga Real Madrid na Barcelona, imwe biri mu bihe bibi ariko iyo yahuye n'indi zayi utamenya uko imeze ikazi ikina umupira utanabaye. Ntabwo biba byo. Iyo match nayo irankomereye kuyipredictinga, nayo ndumva nayigira dorodora. Hanyuma mu gusoza ndabona ikipe ya nyuma twagarukaho ari Roma izaba yasohoye ikipe bita Venezia. Roma nyuma yo kunanirwa gutsinda muri Europa ntikwiye kugira icyo ikora muri shampiyona. Roma Europa isa nkaho yayigoye, isa nkaho idashaka kiriya gikombe cya Europa. Ahubwo ngira ngo ni na conference ahubwo. Sinumva ukuntu ni conference. Ni conference. Kuva aho babitandukanyije bisigaye bincanga. Roma sinumva ukuntu agakipe kaye kubesa ibitego 6-0 iwako karangiza kakaza nimugoroba kakayisanga no ku kibuga cyayo kakayitsinda ibitego 2 byanganyije ngira ngo 2-2 cyane, kandi nabwo yazaga ngira ngo ikishyura. kari kayimereye nabi cyane. Mourinho rero kiriya gikombe ashobora kuba ashaka kukikuramo kugira ngo focusinge kuri Italian Serie A, ariko se yaho cyane ko atari no ku mwanya mubi ariko
ariko biranashoboka ko yayitwara n'izi Juventus ko ariyo twari tumenyereye bitwara ari ku mwanya wa 4 n'amanota 19 rwose nta ndetse na Inter nayo ikaba yaratakaje rema nyinshi uyu mwaka tutavuga ko izongera kukisubiza hari nyabaye Sirius yari yagitwara mu gusoza rwose icyo twabwira abantu ni uko ibyiza biri imbere kabone n'ubwo haba hari ibitagenda neza ku kanya ariko tuzajya tubategurira ibintu mwatugezaho ibitekerezo byanyu yaba ari inyunganizi nicyo twakosora ibitekerezo birakirwa rwose murakoze cyane musigare amahoro